Evo me i danas u mojoj kuhinji. Napravit ću nešto i prikazat ću vam to u svome videu. Srdačan pozdrav i zapratite me, lajkajte i pretplatite se na moj YouTube kanal. Besplatno je, a meni puno znači. Dobro jutro moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro moj bekrio, a što... Poštovani moji pratioci, evo, došlo je vrijeme i da ručam. Mislim da sam uspješno napravila i ovaj puta moj obrok i želim vam lijep dan i želim vam sve najljepše. Zapratite me. Doviđenja, prijatno. They are my friends, they are my followers. Thank you for following me and have a nice day. Bye bye.